Sendur setengah, yuk bu, setelah sibet, yuk tip di breu. Ya liu bang na, tep aksiden na pek. Ni, bilang soldier, ni bang, bilang soldier pelan ni. Balai pibor pimla sebenarnya bi. Serap kupnya ba, ni pek na iba tu lah. Oh lah place nampi, pik tahu siut dah. Nak mbak ya, nelam nak pergi hospital ya. Yuk, mbak, pik nelam. Ya, Pak, nelam nak pergi hospital. Ya. Pelan-pelan. Hai, Pak, itu Pak, pilak pelan-pelan ya, Pak ya. Ya, Pak, ini nak pergi hospital ya. Ya. Tuh, Pak, sama kena, Pak. Sama kena, sama dokter sekam sih, Pak. Oh, kita baik. Kan dokter sudah iba, iba ilah aksiden dengan si wanita ni isu hospital dah. Te Pak kabar kong te Pak ila sau kalau ke trip. Te kini kita awai kalau thọ ni ta te pi te ban hap ai kenapa kita awai jadi bayi ni kan ai kenapa. Pi tăng tam ai kenapa kini kita awai om bayi tu pi mah. Tak sama. Ya, aku bisa pun dokter ani. Jadi pamerap pi saya lagi lah lagi kajian. Sistem nak kajian ni apa yang mana ini nak bayi lah dan pelan kajian saja. Ini lama ini dokter. Mentang lah depas lah laisnya mak sausnya mentah ndai ngapat yok kam si mentang lah dei kapor yang abangan wat kam no hoit kadon kowe ka company kabapan tangi ki kelas 12 pas deh ngan apply no kena kam. Oh, Pak Isar Idon. Idan jadi bukan interview. Oh, ngawan ngam tak interview. Oh, Idon. Terus. Boleh, Sir. Oh, boleh. Kom sini ya. Thank you, sir. So, what is your name? My name is Riberi Lindo. So, Riberi, please give me your documents. Here it is, my graduation. So, Riberi, are you ready for your interview? Yes, sir, I'm ready. So, Riberi, first of all, we'll begin to ask you some questions for this interview. And then, the first question is, at what year So, Riberi, you have done with your interview, and the result will be announced soon in these days, okay? Okay, sir. And moreover, pi DNM tu kena simpitar mencuah. Hoi, sir, ada yang pas mencual alasnya mencual nasi bitar. Dan ngam soal ada aksiden boleh tungai pi mo. Madam ngam jing aksiden. Dan idan iwe kena simpitar rom. I kumpa pi esriptor apa ita. Dan pi DNM pi di bawah dia rakan mencuah. Oh, hoi, sir. Jadi pi mo
Bisa. Oh, malam dia kita tips menonton dengan sombeng ini na kuno ngalak ban Em san nomor bang iya mi pi don hajing jin jate don kami kan bang para beri tu masa. kabeng hi bandar kuno pita. Toh ribiri ngin berikut na kani ka interview hangi Oke sir. ta ngin sa announce na ka result soon di. Oke sir. Lock ribiri. Oke sir. Si kani ka dimension pi. Oke sir. Ta Let's go semua. masuk mah. They ever fight like us? You and I, we don't wanna be like them. We can make it Interview teh kan dunai tangba ketu kajing lek ju yang curang ngan siu keliang noi u teh ai la ka ai nak ka kam u us. No, nothing can come between